O Nikšićkom popodnevu danas predstavljamo stolnoteniski klub Spin. U goste smo pozvali predsjednika kluba Nenada Rajčevića i šampione u ovom sportu Đorđe i Juliju Mitrić. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Nenad, evo da krenemo od vas kao predsjednika kluba i na neki način trenera ovih šampiona koji su danas sa nama. Da pomenemo, nedavno je u Podgorici završen još jedan taj vikend turnir, ako se ne vara. Tako je, mi kao klub pokušavamo da nađemo način kako našu djecu da brže dovedemo do nekog nivoa, da budu među najboljima ili najbolji u Crnoj Gori. I taj model mislim da smo baš dobro osmislili i da dosta dobro uspijevamo u tome. Vikend turniri se održavaju svake nedelje početkom od 17 časova i Đorđe već više od godinu dana učestvuje na tim turnirima. Iz početka to nije bilo interesantno možda ni njemu ni ostalim učesnicima jer je bio dosta slabiji od ostatka učesnika, ali sad je u posljednje vrijeme ili prvi ili drugi, tako da je bolno igrati protiv njega. Ja sam jedan od tih koji pati posle igranja sa Đoletom. Tako da to je jedan možda model koji bi možda mogao i ostali klubovi da koriste za napredak mlađih kategorija. Ono što je važno da pomenemo jeste da ovo nije jedino takmičenje koje ste na neki način učestvovali i organizovali. Šta je to što je obilježilo negdje, da tako kažem, taj protekli period iza vas? Pa mi bismo mogli da se pohvalimo organizacijom Podgorica Open turnira koji se pod dan glavnog grada organizuje. Nažalost, posljednjih 3-4 godine ima i memorijalni karakter. Ostali smo bez našeg Vasilija Pintera, našeg igrača, ali sigurno da možemo reći da je to turnir koji posjeti najveći broj takmičara u Crnoj Gori, makar u posljednje vrijeme, to da se ograničimo u tom dijelu. I nadam se da će to biti sada sljedećeg turnira koji se održava 21. i 22. decembra u sali Univerzitetskog sportskog centra. Pozivam sve ljubitelje stolnog tenisa mogu da se prijavi, da učestvuju na tom turniru, tako da bi bilo i dobro da nas bude što više i da prevazimo broj sa posljednjeg turnira koji je bio 305 prijava. Da, naravno pomenut ćemo detaljnije i taj turnir, ali ja moram nešto da pitam i ove naše šampione i da naglasim da su Julija i Đorđe brat i sestra. Sad recite mi, ko bolje igra stolni tenis? Pa ja. A kako je izgleda taj jedan? Jeste li do sada igrali zajedno jedno protiv drugog, kao brat i sestra? Pa jesmo ovako na treninzima, na takmičenjima ne igramo zajedno, jer ovdje su muška i ženska kategorija, ali na treninzima često igramo zajedno. Da. Julija, odakle interesovanje za stolni tenis? Da li neki je brat posticaj bio da kreneš da se baviš i ti stolni tenis? Pa njemu se sviđalo ovako da igra stolni tenis, pa i ja krenula. Da. Nenade, koliko dugo postoji klub Spin? Pa mi smo osnovani 2002. godine, decembra 2002. godine i maltene u kontinuitetu se takmičimo. Imali smo jednu kratku pauzu kad sam preuzeo obavezu u Stolnoteniskom savezu Crne Gore, nekih par godina nismo se takmičili jer nismo mogli sve obaveze uskladiti, ali to je mislim nekih 18 godina intenzivnog takmičenja u Crnogorskoj ligi. Što se tiče još, moram pomenuti uz mene, ja sam tu negdje sporedni dio što se tiče trenerskog znanja. Tu nam je Mirjana Rečević koja je glavni trener i Šaban Čekić koji je bio već u samom startu, neko ko je uzdigao stolnoteniski klub Spin. Mi smo zahvaljujući njemu i prve godine, zapravo prve 2 godine napravili tako velik uspjeh da smo već bili prepoznati kao neko ko ima ambicije za najbolje rezultate. I posljednje 3 godine sarađujemo sa trenerom Šabom i možemo reći posljednje 3 godine da smo u svim kategorijama mlađem ili prvi ili drugi, tako da imamo konkurenciju, moram i njih pomenuti. Stolnoteniski klub Novi koji puno ulaže posljednjih godina u stolni tenis, rade sa mladima, a i organizuju ozbiljne turnire sa velikim nagradnim fondom, možda najvećim nagradnim fondom od svih nas koji pokušavamo da organizujemo te turnire međunarodne. Moram još jednu stvar
pameti da nam je Filip Radović neko ko nam je primjer kako treba čovjek i da trenira i da je posvećen sportu i da se ponaša. Znači, kompletno tako da ova djeca su imala tu čast nekoliko puta da nam dođe u goste Filip Radović i mi imamo u našem klubu njegovu veliku sliku, tako da nas uvijek podsjeća na primjer kako treba da bude pravi sportista. Da, zaista Filip je itekako dobar uzor, mogu tako reći. Vi ste dugo u ovom, da tako kažem, sportu i često naglašavate važnost ovog sporta. Koji su, ali evo negdje kratko, koji je to segment koji je itekako važan za djecu i zbog čega je dobro da se djeca bave ovim sportom? Pa razne analize ljekara su rađene i statistike da je stolni tenis jedan bazični sport koji utiče na mnogo stavki kod razvoja djece. Prvo koordinacije, brzine, refleksa, tako da mnogo toga doprinosi razvoju djeteta na zdrav način. Posebno stolni tenis je prepoznat kao fair play sport. Mi to stvarno njegujemo u našem klubu i vodimo računa da uvijek bude fair play prvo, pa onda rezultat iza toga. Tako da nažalost, svjedoci smo na raznim utakmicama da vidimo razne loše situacije. U stolnom tenisu toga nema. Uvijek je to prijateljski zagrljaj posle meča i to je nešto što bi stvarno bilo lijepo da uzme malo više interesovanja kod roditelja, da djecu dovedu da probaju da treniraju stolni tenis. Imam ovdje iskustva sa Nikšićem, to je stolnoteninskim klubom Nikšić. Ovdje je veliki moj prijatelj Miško Jokić, trener. On stvarno je mnogo uradio da razvije se stolni tenis u Nikšiću. Posljednjih godina, naravno ranije bio Bato Asović koji je također sebe puno dao stolnom tenisu, ali mislim da ne možemo sami, ne može ni Spin sam ako nema podršku glavnog grada što se tiče stolnog tenisa Spina, a ovdje Nikšića, tako da bi trebali i mediji i Nikšić da pomognu Mišku da napravi jednu lijepu priču koju je dugo on organizovao i pričao. Ovdje smo mi imali čak organizaciju 2 balkanska prvenstva za seniore i za veterane. Mogu reći, pošto sam bio uključen u tu organizaciju, Miško mi je bio, znači i lijeva i desna ruka, što se sa njim čovjek dogovori, znamo da je to već sigurno odrađeno, tako da imate koga podržati ovdje u Nikšiću i što se tiče sekretarijata za sport Nikšića i što se tiče roditelja da povedu djecu da probaju da treniraju stolni tenis. Naravno, stolni tenis ne voli svaki, nije za svakoga. On je ovako možda i psihički dosta težak. Iz početka je zanimljiv, ali kad se traže rezultati, onda zna da bude jako i psihički i fizički težak. Najbolji opstaju, tako da eto, mi imamo sreću pa imamo Mirkića. Oni su zaista primjer pravi za to. I Đole i Julije i njihov mlađi brat Matija, koji je nevjerovatan lijek i siguran sam da će se čuti za njega još što se tiče stolnog tenisa. Da, upravo tako, da ne zaboravimo Matiju da pomenemo ovaj put zbog školskih obaveza nam je izostao. Naravno, bit će prilike da ga vidimo. Đorđe, čije su ovo medalje ovdje ispred nas? Jesu li ovo tvoje ili Julijine? Pa, ovdje su Julijine, ovo su moje. Koliko ste medalja do sada osvojili? Pa, ja sam oko 35, ja mislim. Da. Julija je oko 15. Julija, pretpostavljam da si do sada učestvovala na nekim takmičenjima stolnog tenisa. Svakako su nam ove i medalje dokaz za to. Bude li malo nekada izazovno? Pretpostavljam negdje da su i treninzi intenzivniji pre samo takmičenje. Pa da, moramo ići ovako prije takmičenja. Baš se treba potruditi da se zagriješ lijepo za takmičenje. Eto. Ovako kada nekada ti je možda teško da savladaš neku, pretpostavljam da i u stolnom tenisu ima neka tehnika ili bude li nekada savjeta ili sugestija od braće kako si to možda trebala da odigraš? Pa bude, ostaje, brate. Nenade, kako ste zadovoljni saradnjom sa djecom? Jesu li zahvalni? Pa mogu reći da sam ponosan
to može svako da primijeti ko dođe u salu i vidi kako su oni posvećeni treningu i kako su mirni, kako poštuju i trenera i između sebe se poštuju, tako da njegujemo taj odnos i između njih i naravno i trenera prema njima i njih prema treneru, tako da što se tiče tog dijela možda smo i najviše otišli daleko što se tiče i kulture i odnosa između njih kao igrača. Možda bi bilo lijepo istaći da imamo sad sljedećeg vikend, zapravo za 10-ak dana, jedno veliko takmičenje u Novom Sadu, međunarodni turnir gdje dođe preko 700 učesnika iz 15-16 država, gdje će baš Đorđe nastupati zajedno sa drugarom klubskim Petrom Tomićem, tako da se nadamo možda da će tamo biti neko iznenađenje ili već ne može biti iznenađenje, nego neka medalja da se osvoji. A Julija će tog istog vikenda sa mlađim bratom Matijom ići u Dubrovnik, pa se nadam i tamo da će biti neka medalja. Da, Đorđe, da li je teško negdje kombinovati i ispratiti i školske obaveze i redovno ići na trening i osvajati ovako divne medalje? Pa sve više i više, sve teže i teže, jer u prošlim razredima je bilo lagano, ali već kreću teže da ima više da učim i da uskladnim treninge i turnire i kampovi i sve. Da, ovo je na neki način i sjajna prilika da se upoznaš i sa novim drugarima i da razmijenite neke iskustva, možda kako na nekim takmičenjima, ili tako? Pa jeste, ja sam putovao širom Balkana po svim turnirima i imam mnogo prijateljstava novih steknutih u stolnom tenisu. Da se kratko vratimo i napomenuti turnir Podgorica Open, on, ako se ne varam, već 15 godina traje. Pa mi smo prvi turnir međunarodnog karaktera organizovali 2008. godine i od tada ovo je 10. put da organizujemo da je međunarodni. Jer međunarodni turnir traži mnogo više odricanja, mnogo više i financija, tako da nismo uvijek spremni za međunarodni turnir. Dosad bili, sad evo posljednjih godina uz pomoć glavnog grada, sekretarijata za sport, uz pomoć i Stolnotenniskog saveza, tehničku podršku Stolnotenniskog saveza Crne Gore i naravno kroz učešće svih kolega i svih klubova iz Crne Gore, tako da mi imamo jednu jaku bazu i eto mogućnost da možemo da se prihvatimo tog izazova da organizujemo taj turnir. Posljednjih godina sve više i više ljudi vole da dođu na naš turnir, tako da i ove godine očekujemo da će biti to možda i najveći broj učesnika. Napravili smo jednu specifičnu i satnicu jer smo spremni da bude veliki broj učesnika, tako da će u jednom danu samo se igrati jedna kategorija, što je ranije bio slučaj po 2 kategorije, da bi ljudi koji dođu iz inostranstva ipak izigrali se taj dan i onda dajemo mogućnost 2 kategorije. Ovaj put znam da će biti puno, sigurni smo da će biti puno učesnika i onda ćemo jednu kategoriju u jednom danu i drugu drugi. Pored mlađih kategorija mi organizujemo turnir i za one starije od 40 godina, među koje spadam i ja, veterane, i to smo podijelili u baš puno kategorija, tako da mislim da će i to privući još veliki broj ljudi iz inostranstva da osvoje medalju u našem glavnom gradu. Da, upravo to sam i htjela da vas pitam. Postoji li to interesovanje, ajde tako kažem, kod starije populacije, odjednom da probaju, da igraju stolni tenis i da negdje im se ukaže ta prilika da vide koliko je zapravo dobar, interesantan sport? Pa eto, opet da kažem, zahvaljujući glavnom gradu koji je posljednjih par godina instalirao u parkovima podgoričkim preko 60 stolova za stolni tenis. To je možda dobar i primjer i ostalim gradovima da urade, da pruže ljudima da mogu da kad im odgovara, kad imaju slobodno vrijeme i da bude to besplatno, igraju stolni tenis. To je u Podgorici napravilo stvarno veliko interesovanje i maltene ja volim da prođem tamo gdje znam da imaju stolovi stolni tenis i vidim uvijek je popunjesto, ako je fino vrijeme, uvijek je popunjesto, uvijek se tu igra. Znam iz reakcija ove djece koja kažu da treneru dođu nam ovi stariji pa nas tjeraju, ne možemo da igramo i tako da stvarno jest i kod starijih povećano interesovanje i
možemo reći da je priliv novih članova veći, jer djeca kad probaju brzo zavole neki od njih i onda traže klub u koji bi mogli trenirati. Tako da mi u posljednje vrijeme imamo dosta novih članova koji roditelji zovu kao može li trenira naše dijete, ono baš dobro igra u parku. Tako da to nam je jedna velika prednost koja je uz podršku našeg glavnog grada u Podgorici. Eto, apel jedan da Nikšić također postavi par stola. Čuo sam da je postavljeno 3 ili 4 stola u Nikšiću, tako sam informisan od mojeg kolege Miška Jokića. Volio bih da to bude još veći broj i mislim da će lakše biti Mišku da organizuje trening i da privuče novu djecu da treniraju. I mi se zaista tako nadamo. Julija, evo ti si sada mogu reći slobodno profesionalna u ovom sportu. Ovako sada kada te možda nekada pitaju drugari kakav je ovo sport, kako bi ga ti upisala? Pa ne znam, stvarno meni je ovako on... Interesantan. Da, jer nije kao sport gdje možeš sa ekipom da igraš, nego pojedinačno igraš. Možeš i sa ekipom, ali pojedinačno je nekako zanimljivije da pokažeš šta se umiješ. Bravo. Đole, evo ti si malo stariji, pa pretpostavljam negdje da ima i komentara od strane tvojih drugara i da te možda pitaju kakav je ovo sport, kao što sam ja sad Juliju pitala. Bude li negdje tog interesovanja da žele i tvoji drugari da probaju da se bave ovako dobro sportom kao što ti to radiš? Pa ima par drugova koji su došli i probali čak u spinu da treniraju. Ima par drugova me izazvalo u parkovima da odigramo koji meč i ima interesovanja. Zanimaju se kad ide oko, kad se turnira vratim se medaljama i s uspjesima. Da, bravo, drago nam je da to čujemo. Evo, nekako priča se sve vraća na ovaj turnir, jer to je nešto što je aktualno i što vam predstoji. Na samom početku ste pomenuli da je memorijalnog karaktera. Šta to negdje, koliko je to bitno i za organizaciju i za učesnike? Pa, nažalost je memorijalnog karaktera, tako da ja se baš teško toga i pominjem, ali negdje šta bih okrenuo temu, možda i ljudima koji žele da pomognu turnir, eto, ipak su to samo lični prijatelji moje firme Profitap, Kameleon, Butica Sakan i Plantaže koji će pomoći maltene svim osvajačima prvih mjesta sa nagradama. Tako da eto, mogu se zahvaliti njima koji su izašli u susret da ipak gosti ili osvajači prvih medalja dobiju nešto što će odnijeti sa sobom kao uspomenu. Da li ćete ovim turnirom na neki način ili predstoji još nešto, bo čuli smo takmičenje od ovih itekako talentovane djece, zaokružiti 2024. godinu? Turnir što se tiče Crne Gore. Pa mislim, pošto je to stvarno i stresno organizacija, jer sa puno ljudi se komunicira, puno stavki, treba se pripremiti u određeno vrijeme, nešto, mnogo toga ne može mnogo ranije nego tek u posljednjem trenutku, tako da to će nam biti kruna što se tiče bilo čega, što se tiče kluba i stolnog tenisa, i onda predstoji nam onaj dio odmora, pa u krajem januara nastavak nove sezone. Imamo, moram pomenuti to, također jedan lijep turnir u Podgorici koji organizuje teniski klub Budućnost pod isto memorijalni karakterima pokojnog Saše Miločića, predsjednika Budućnosti, sjećanje njega. Tako on je isto okuplja puno djece, tako da imat ćemo razloga da se period raspusta dobro pripremimo za taj turnir i nadam se i tu osvojimo neku medalju. Da, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za naše Nikšićko popodne, a vama puno uspjeha u narednom periodu i da nastavite da ovako budete dobri kao što ste do sada. Hvala vam najviše.